Söyley maaç kala. Taң yaxşı olsun, hürmetli radyo tıngaltılar. Dağıstan Radyo'nun Kumur redaksiyası özünü verilişlerin başlayır. Efirde Yanılıklar degen bayallık programı. Mikrofonun aldığında redaktör Nühiba Matova. Dağıstan Respublikanı Hukumatının vice-premieri Şarip Şaripov Kızlar rayonuna etken iş saparını barışında rayonuna çaltik çiyu kampanyanın hasilleri, hayvanlarını kışlağı olayda rayonuna ahamiyatlı APK degen Dağıstan Respublikanı ösüğünü proyektin yaşauğa çıkarılığını barışı bulan tanış bolğan. Şaripov rayonuna Rechnoy degen süt üşetegen sabançı fermer хозяйствоны kuruluşunu barışı bulan tanış bolğan. Хозяйствоны yol başçısı Marat Serkerov 2013 yılının sentyabr ayında federal programmaga göre ahli hayvançılık ferma kurmak üçün 5 milyon manatqa teң akça savgat utkan bolğan. Savgatqa göre 50 cinsli sıyır almağa bolsa da Serkerov özünü akçasına koşup 100 hayvan saklap bolagan ferma kurmağa toktaşkan. Halge onun saklaygan hayvanların sanağı 100'denine kolay. Şaripov eskirgen iyimik dekabr ayının başında ferma толук үйде işke salınganna bu хозяйствоны bazasına sınav alıştırmak üçün ahli fermalar kuragallar üçün seminar ötkerilecek. Şaripov soň Aguzerdegi Sirius degen çaltikçilik хозяйствода bolgan. Bu хозяйство 10.000 gektarga çaltik çaşkan. Bugünlege 600 gektarda gelim qaytargan. Хозяйствонун yol başçısı Abdullah Hasanov bergen maglumatlarga göre bu yıl çaltik qaytaruga boljaldan alda girişse de sentyabr-oktябr aylarda yağullar tutkanı sayalı zamanına wa tas etüsüz çaltikni qaytarmaga bajarılmagana talçıga. Şo sayalı özge tarlaulardan texnikany wa iş güçünü kurşap gelimni tas etüsüz jıgan kuyunu etmeye gerek. Bir dağı talçıklı masala naslardan tolgan sugaru kanallarını öz harjına tazalama düşegeni. Şo masalaga baylağı Şaripov bugün respublikada sugaru programmanı yaşauğa çıgarını ölçeğine köp iş etile. Respublikada lapta köp sugarılagan toprakları bar Kızlar rayon üçün sugarunun rolünü sapqa alıp, yuq vaqtın içinde rayonuna 1000 meliavat hozunu da yurt хозяйства wa sursat ministerligini vakillerini de хозяйствоны yol başçılarının da ortakçılığı bulan gengeş ötkerilecek. Yolğunu hasillerin çıgara turup Şaripov bir yılın içinde çaltikli maydaların 35%'ke arttırma bajarılgan. Wa şo bir vaqtın içinde Dağıstanlı başçısı Ramazan Abdulatipov çaltikli maydaların 20.000 gektarga yerli arttırma gerek dep salgan masalaga yaşauğa çıgarılganı bizin sүйünüre. Sirius, Rechnoy, Niva, Kizler Agro Kompleks yemik хозяйстволарын yol başçıları yemik bajarılı sınavlı yol başçılarını biz her bir yanından yaklaşakpız wa Dağıstan Respublikanın ahamiyatlı agromenejleri degen yanı başlangan yol başçılar ders alıp bolarday klubda kurmağa hayal etebіз. Üstünlü yol başçı bolmak wa APK'nı ahamiyatlı etmek üçün yanı texnikaga wa texnologiyalara ilmuğa wa aldınlı iş sınavga küçülenmeye gerek. Respublikanın APK'sini ulu kollektivleri bugün ahamiyatlı APK degen proyektni yaşauğa çıgarууну üstüne işley, degen Şaripov. Sevastopol'dagi Rossiyanın tolu ixtiyarlı vakili Murat Salihov Kırım Yarımadağını çağır kasbıçılarını yolğuuna ortakçılık etken. Yolğuunun ortakçıları yüzümlü ve yüzümden etilegen malların hakkında degen zakonlu proyektin arağa salып oylashgan. Yolğuunu barışında Kırımlı Şampanskaya etegen zavodunun direktörü Rem Akçurin Kırımlı çağırçılarını talçıklı masalaları yanıdan registrasiya etүү, предприятиелерни yasandırууlar bulan tolumlaştırуу, çıkarılgan malını lisenziyalaştırуу wa arenda bulan baylauуу masalalarına da qaralgan. Yolğuуда söyley turup Murat Salihov, çağır etүү bütün Европа цивилизациянын aslı bölügü dep eskergen wa Dağıstanna yüzümçülüknü wa çağır etүүnü sınavı hakkında xabarlagan. Biz alda 71.000 gektar yüzümlüklerden yılda 380.000 tonna yüzüm jedik. Hali bizim yüzümçülüklerimiz 20.000 gektar var. Yılda 136.000 tonna yüzüm jeyabız. Arttagı yıllar bolgunça bu tarmakka teyişi tergөө berilmeydi. Şu sayalda bolgan musayaray yüzümlü tüşümlülügü kemitlеген. Bugün ahamiyatlı APK degen respublikanı östürүүnü aslı proyektin yaşauğa çıgarууну ölçeğine Dağıstanlı yol başçılığı da bulan
bu tarмакка тергөө күчөндүрүлгөн. Демек, 2018-2019 жылларга Дагыстанда üzümlüklerin maydalların 40 000 гектарга yetiştirmek озалгаттыла. Şolay etilse 30 000 işçi yer açılacak ve республика бюджетке 2,4 milyar manat koşum etilecek degen Мурат Салихов. Yolğudan soň Мурат Салихов Sevastopol'dagi çağır zavodda bolgan we zavodun işi köp yıllar iş sınavı bulan kasbıçılar bilen tanış bolgan. Dağıstan Paçalıq Texnika Üniversitetinin rektoru Tahir İsmailov Rossiyanın rektorlarını съездине ortakçılık etken. Moskva Paçalıq Üniversitetinde ötkerilen Rossiyanın rektorlarını 10. съездине Dağıstanlı, Kazakstanlı, Belarusiyanı, Azerbaycanlı, Tacikistanlı, Abxaziyanı, Pridnestrovye'nin rektorları, Paçalıq Duman deputatları, ministrliklerin ve cemiyet kurumlarının vakilleri ortakçılık etken. Съездине aldığında bugün şartlarda üniversitenin borçu, bilim берүүнү сан yanın arttırуу, ор школа ilmu, üniversitetler yanı ekonomikaga, bilim берүү ve tarbiyalao, gumanitar bilim берүүнүн rolü, pahmulany aktarуу ve yaklao, Rossiyanın üniversitetlerini bütün dünya bilim berүү boluşluğuna degen 6 türlü seksiyalara göre kеңешler ötkerilen. Dağıstan Paçalıq Texnika Üniversitetinin rektoru İsmailov bir neçe seksiyalarda kеңешlerde ortakçılık etken. Kеңешlerin barışında ülkede or bilim berүү sistemany östürүү, or oku ocaklarının material texnika bazasını betleştirүү gibi masalalar göterilgen. Съездин işin uzata turup Rossiya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin bilim berүү sistemada 300 000'den köp kolukçu işlegeni ve 5,5 milyon student okuganın aytkan. Or oku şkolalarını aldına salınağan aslı masala Rossiya ekonomikаны or технологиялы талмагын östürүү, ilmini производствоға юлаштыруу, Rossiya cemiyatını aldına salınağan aslı masalalar. Съездин hasillerin çıkara turup Vladimir Putin birinci yerden bolup etilme tarıklı işlerini eskerigen. Misal üçün şolay işler yaş pahmularını yaklao, ders berүүчүlerini alapaların arttırуу ve özge masalalar. Üniversitetler regionlarını östürүүnүn centrları bolmağa gerek degen Rossiyanın prezidenti Vladimir Putin. Съездин barışında Vladimir Putin bilim berүүnү сан yana baha berүү, ilmu ve bilim berүү çalışууга baktırılgan programmalarga sowgatlar көрсөтүү, bilim berүү holdingler kurуу masalalarına ve or oku ocaklarda innovasiya çalışuunun darajasını arttırуу yemik masalalarga da tergөө bergen. Özünün sözünü tamamlay turup prezident yaş kasbıçılarını tarbiyalao masalany ahamiyatlığına da tergөө bergen. Жаңылыктар деген programmanı devam etebиз. Dağıstan Respublikanın Paçalıq finans tergөө kulluğuna ötkerilen kеңешin barışında Respublikadagı budjet akçalarını har 4-cü manatı zakonsuz harjanagan hakkında aytılgan, işin natijalary çıkarılgan ve yaxşı işlegen kullukçularga sowgatlar tapşırılgan. Жыйында Dağıstan Respublikanın başçısını ve hukumatının administrasiyasının yol başçısı Ramazan Aliyev de ortakçılık etken. Ramazan Aliyev Respublikanın Paçalıq finans tergөө kulluğunu işine or baha bergen ve ölgülü işçey dep toktaştırgan. Şo kulluk 2013 yılının iyun ayının 7'sinde Dağıstan Respublikanın başçısı Ramazan Abdulatipov'nun buyruğuna göre kurulgan. Paçalıq finans kulluğunun yol başçısı Temirlan Şabanov eskergen iymik, bu yılını ötken 9 ayının içinde 169 tarmağın tergövleri ötkerilgen. Kulluğunun işinden bolgan ekonomika payda 844,1 milyon manatga teң. Ondan ayrı da 12 municipalitetini ve 10 ministerliğinin işleri tergelgen. Tergevlerin natijalarına göre Rossiya Federasyasını ve Dağıstan Respublikanın zakollarının nizamı saklanmaygallıktan bolgan zaral 4 milyar 928 milyon manatga teң. Şolaylykta budjetini har 4-cü manatı zakonsuz ve paydasız harjlana. Yurtlardagı kasbıçılarga yaşauluk uylar ve kommunal uluklar üçün төлeme 1000 manat akça көрсөтүлген. Şu haqdagı zakon Respublikanın Halk Jıйынынын 42-ci sessiyasının barışında kabul edilgen. Zakon proyektine göre yurtlarda ve posyoluklarda işlegen ve yaşayan bir vatandaşlarga har ayda kommunal uluklarga tölemek üçün
1000 manat акча бермеге токташтырылган. Республиканын Ор судунун пресс куллугунан билдирилген эмик, Дагыстан Республиканын Ор судунун председатели Руслан Мирзаев Кумтаркали район судда ватандаштарын кабыл эткен. Кабыл этүүнүн барышына 5 чакыруу кагазга көрө 9 ватандашынын масаласына тыңдалган. Баарда масалалар топурак масалага байлаулуу болгон. Руслан Мирзаев четим масалаларын чечмеге өз тергөө түбүнө алган. Кабыл этүү тамамланган соң Кумтаркали район судунун судьялары булан ишчи жыйын өткөрүлгөн. Жыйындын барышына ватандаштардын кабыл этүүнү ва 2014-жылдын 9 айынын ичинде өткөрүлгөн судлануу ишинин натыйжалары арага салынып ойлошулган. Мирзаев үчүн шу кабыл этүү бу жылдын акырынчы кабыл этүү санала. Шулайлыкта быйыл да Дербент, Казбек, Кызлар, Табасаран, Хасавюрт ва республиканын башка районларынын ватандаштарына Дагыстандын Ор судунун председатели булан жолукма имканлык болгон. Ор судунун пресс куллугунан билдирилген эмик, суддун жол башчыларыны 2015-жылгы көчүүчү кабыл этүүнүн исабы ведомствонун хас сайтына салынган. Юрт хозяйства яңылыклар. Дагыстан Республиканын Юрт хозяйства ва Сурсат министрлигинен билдирилген эмик, Дагыстандан овощаны, картопну ва емишени келимин кайтаруу узатыла. Дагыстандан овощанын ломай келими 1.130.000 тоннага тең болгон. Шулайлыкта 1 гектардан орто келим кайтаруу 327 центнерден арткан. Бу саатка убактыда республиканын умумий майданы 34,5 гектар жеринен овощар жыйылган. Овощанын келимин кайтарууда Дербент, Кызлар ва Кызырыт районлор алдыңлы деп эсептелет. Емишен акына айтсак 16.000 гектар майданынан келим алынган. Har гектардан орта эсапта 63 центнерден артык келим алынган. Ломайлап келим жыйуу 100.000 тоннадан арткан. Республикада картоп жыйуу иш-жерде жүрүлүп тура. Бу саатка убактыда 20.200 гектар майданынан 360.000 тоннадан артык картоп жыйылган. Дагыстан Республиканын экономика ва территория өсүү министрлигинен билдирилген эмик, бу жылдын натыйжаларына көрө Дагыстандын бюджетини кемитилүү 4 миллиард манатка жуук болмого имканлуу. Кеткен жыл менен теңдештиргенде бюджеттин кайыр акчасы ва каржы харысы 3 миллиард манатка арткан. Кеткен жылны шу убактысы менен теңдештиргенде Россия Федерациянын финанс иштер министрлигине 2014-жылгы натыйжаларына көрө регионлардын бюджети 100 миллиард манатка кемиген. Шу акта Федерациянын советинин кеңешине барышына финанс иштер министрлигинин башчысы Антон Силуанов билдирген. Дагыстан Республиканын экономика ва территория өсүү министрлигинен билдирилген эмик, бу жылда республиканын бюджети кемилмежек. Шулайлыкта жылдын акырына республика бюджетинин кайыр акчасы 85,5 миллиард манаттан артажак. Каржы буса 89,3 миллиард манатка жетишежек. Россиядан билдирем. Россияны ва Американын Бирлешкен Штаттарынын президенттери Владимир Путин ва Барак Обама Пекинде өткөрүлгөн саммитин өлчөөнүнө жолукмага була. Американын Бирлешкен Штаттарынын администрациясынын вакили алда Вашингтонда өткөрүлгөн брифингде билдирген эмик, Барак Обама Пекинде өткөрүлгөн жолугуну өлчөөнүнө Владимир Путин булан хас түгүл кайдада жолукма кыялы баракына билдирген болгон. Пекиндеги жолугуу ноябрь айынын 10-на, 11-ине, 20-сына, үлкен жол башчыларынын жолугуу болса, ноябрь айынын 15-ине, 16-сына Австралиянын Брисбен деген жерине өткөрүлөт. Шуның билан яңылыкларга көрсөтүлгөн заман бите.